Ni sambula na wekanda na borong tong may nasal ni kakamburaki na Radio Fiji 1.2 kay na FBC TV. And wabini bilangati ko na nandangona ni Ibaki Kelly waruta kina nanda iwasini ngonongo. And wana numuti ko ni mateni Oktoba. And wana numuti ko ni mateni Oktoba na nanda singa na itamangasi burbura sa na International Day of Older Persons. Doon na kalungatelebu enando sa tabikenda kaya baka endang karavira babinaka na itambangasi ena nomda bubale si tiko-tiko. And donu meron daw babinibila kataki kanda lomanira sarabalebu ena buku non radhau ena dona nguna ena tarida kini nomda banua mebuka sabaka butu kana tegi tunikua. Da babinibila ni sati ko nomda bulangi na nomda ngauna ni Ibaki Kelly dilitiana mbale na mbuli ibali silesi may natambana ni mbula raramba warungi ena ministry ni mbula raramba marama ngwani kaya nabuluti ni mbula ndrabundrabua. Boleh binaka telip? Binaka, boleh binaka ratuale si tomando pa binaka na tikin ngonongo rani solitik kina makito may pambulumula tanga na ulut tanga balata na nonda baga binaka taka na nonda bingara vir na itamba matua may pakani asaka tikin Naka kaya ni tiga butong na nabital na nonda ngonongo rani ndo na ibang madala raramba membalatan na nabingarabi na tambani mbul raramba wambimbi na non rareviti ko na itambangasi na wale bo ratuale si kana bale kala kating bangana nito bingarabi to taka na ruku ni tamba taka ni matin tu ka bingarabi ber ni tamba matua kito reda ni samboleti ko wale bo na non ra mbula na itamba matua bimbi ni samboleti ko na kana yalo ni bingarabi wakakina na kena yau ni bengarabi sarewati ko na kuili ni matini tu na kena sangai me mendareta bata nda biturlinga taka bata na bengarabi ngo sama inda butali tinga kina ibida na lawa kito nanuma me kito me bambul taka na ulit tangayan nanon tu vital na ngo binaka ninda vital no ena bika mbalitir na itambangasi rani tu ko na patata mantanga na yang bakidimbul Binaka kito redati ko ni sama intambi tinggo endo na lawa. Pero na itamba matua. Na lawa intambi tongo ratualesi. Redati ko na kaya na may tau yabuta kaya endo na matambosi. Ka ngarabo ko na be tiki na era ni dalabete kina nanda bingara vera na itamba matua. Se adana tingba ka na National Council of Older Persons Legislation. May dambe na lawaya na yambaki rono ndolu katini karua reda tiko ko na nonda okatir na makutua na nonda tango makir na matua na non ratiko bulan-bulan na itamba matua bakaki na nakena may tawya butaki sona program abingan itibir na itamba matua Pinak may narono ndolu tini karua may dabati ko indinday may nanamundo ba indindi ka mandanga boy biti ko na nakena sa reviti ko na nakena ba bimbiti ko na laongo Pinakaratuale si nakena sa may 5 tikong na yambaki nakena may indambe na matambosia kito reda ni lebusar na yawe lako tigo nakena bambulumbula tiki tigo na ulutangango bambimbi na non rakila na daba na buni kito may indambe tigo kina kito reda na nito tamba na ni sangay nga men tataka bata patikir na tingong bak na uir ratiko sarangay na non dabi bale na tiko na bikorkoro na daw ni bisnesi dareda ni daw katike tiko na kuila ni kena sangay me babi nakataka ni bangarabi ya to manda na non rakila na dabanda durti ko kina balete ni sambule sara tiko nga na bangarabi ngo kito bagandinata kito saraba na bisinga na bibakan sara may tugu na nito katumba kabandi takati ko ni sambule tiko na bengarabi kito reda ni lebu sarangir mai rakawai tiko na kena non rando bakalolo mataki siendo takatuna bakarokuku abir na matua bole tiko na nonda bengarabi nonda ngarabi beka na nonra yau baka ilabo nonra bakalolo mataki tal timbangan niya mabona yalo so natikin ba ya kito sabandi na tiko na itu bengarabi Pinawali besar na ibang madal nadaba itu kun nala membaleta na non randondon na itambanggas. Pinaka na non randondon na itamba matua
na kena maindambe na lao ni matambosingo ko reda nga nanon da takabata menda reda ya ni na uluni banuni bengara bisati ia na itu ni lao ni ba bule wasanda beto kay marui kenta bato katitigo kino yer na matua nanon randondonu kito reda ni da reda ni na tikena ya nanon relio katitiko non tangomaki na non tiko mbula kena tau ya bita kesona programo kau tiko ni tikena ya kito be mai mbula takatiko sena ni mami bitartara batike na vitamana era reni mai buki kito buki na matini tu ena kena labeti na bengarabi kama bal nakadibia kay tungo na nandodonu non radodon ni tambangasi kay na non radodon na lilibu na tuto batike sibubi toto bat sartunga balata ni oirna tukanda sina mbunda oira rabingarabi talenga bukai kenda radau talenga na kena na bingarabi da samai maro tagatungo aradau na tikina ya kito reta talitunga na kena ni satos na yambaki ndombule talitunga na nonda ndo kawite kira na nonda ndo katira na nonda bibosaki ni bibator da kitaki sana nonda lomani vale mandanga sambule tiko na nonda katira tiko ya okila ni bakatau talitunga ya bakambule tiko na mbula na bisinga reni sonongo na do redi rasumbu talanga na matua enda takabati gonda sinikela ni takabati ya mai takatinga na biba mbula tingo menda de taronga talemanda di taronga talemanda se binaka tiguna bingarabias donu tiko binaka na wali usar na iba madal ni takini sana matata tige ni na itu kan taronga to kana nandanga ni bakikeli and radio Fiji One do mibiti kina FBC TV may nanda bulang iti kondi litiana mbali nambuli ibali silesi may na tambanan ni mbula raramba ka pambimbiti ko na nona bingarabi enabika embali tiriti ko na itambangas ndere na kami nando manda na zingulegalek ni beri na kay bakuri taliti ko na vital no yan ang unaboro takyongo nandang ngunit ko ni Baki Kelly na Radio Fiji One do moibiti kay na FBC TV sana to sarati ko na nonda vital no na nonda iwasin ng onongko may nonda buling iti ko ndilitian na balay ng buli iboli sili si may natamban yung mbula raramba kabing garabi pambimbi vera na itamangasi waibi na nabing garabi so sa baro tagato na matin ito embalitira na itamangasi nakaratuali si nina klani libo talitunga na leo ni bono nang ko sara turuting baka na pinison ni matin tu ka baka tambagin do ber ni tamba matua wandi ta kana matango sa main tambiti ko na ruta ni basa nga bulka ba na undolo na matua yang baki ono sa bulka ko daki sara turuting na pinison ko kena karuan baka ni me wa matatambang nga na nay ray ni bengarabia go solitiko en donan ronan dolan dona bula abanando e turpenisoni abambimbi bendo sesanga bakandua ni turpenisoni ano nan bula ni bengarab ke bakai romande rotiko ibale romatua rosesanga ni dada kay nan dona bibarotaki asul pensoni arani rawle tukiani na tambana ni bengarab ni bula raramba tikuna kana fomu ya kita reda talangani sa bibula sa totolo sarati ko na kena tosatake na wili ni matua era mai dingo birauti ko na bingarabe ngo kene karomba ngako na kena soliti ko na ibakadabadaba ni vitosiaki birni tamba matua ono sangabulu yang pakai ono sangabulu lako take soliti ko na matini tu wasangabulu nandol na bibula na kena lei rauti ko nira baka rauti kiti ko na non rabito sa akin na bising wasanga bulu nandola endo bibula na sanga itu tale sotal na bingarabi rantondolinga maikina na bitambana tale so na lotu tiko talanga so me bakana eso sarandondo saranga na labilinga mai ratu ko na matintu kito sa takabati ko na bibaro tekengo ran hindo dau tiko maikina o be wasianga ike ni
sa tiko indona bibarota ki memba edan rato tiko na mba Senior Citizens Association rato ndo sota tiko sarabe le ndonan rawada tiko ra lewena tiko na matua ra lewena tiko na songo yang ko nanon ndo may sota nga ra may biwa se rangwalelesu na bi lutulebu ani basat bukilulu na bi madam tau ya butaka na bibarota kia songa era reda ni mbimbi na kana tau ya butaki sana gai tuna lotu satiko talanga sona bingarabi oroni bandi teke ni vele vitu tiko na bibarota kini bingarabi vera na matua vili tiko kina etolu na tambal na bingarabi kina na matintu sana eta na baka balangi na Senior Citizens Home era dau talitunga na lotu bidara tingo na BSAB te oroni tuku na niebitu esatiko kito na tambana ba matintu kito bingarabi na tolu abi barota kia wiliki na orto melambasa lotoka wakina kei samambula suba na wali usar tutoka tu na iba madal ndarunga tutoka na nanda iwasini ngonongo ndurna li subir tu tal madana isong memba orto tiko ni tiko barotaki libe barotaki se orto tinga menon orto di bebali orto ngai do mai sotati bina karandu tinga menon randu bali rangai do mai sotati na vimada wa ke wakasati ko ndabo tiko endo na programo boleh tali tinga na kana bai labutaki suleti ko na matentu endo na wasini yawe rani vedingu bitiko merando usata tiko na matum batani kito bandita kani da saya tabe ni na bakini bula so nango na ndo sini sota na mitini bibosaki batike na nonda vale ni randole sota ba ya sando tanam bula le bubera era bandinata ra wasia talanga na matu bikito ni tondo wabu ken non radu bono ni bingarabi nak main avitu ni tiki ni sabari ta toka okila ni tukutalanga son na bono ni bagathia ngumbeka rinda kai boru tiki na bibuneso sebo ibe ni bibu ndi tiki man bina karatu alesia na tarongori ni bibarota kia kitore ni kani na tambana ni bengarabi wa matintu kito sa main tambe ndo na itubutuba ni bengarabi bengani tibera na matua ratiko na matanggali bibarota kibaya sa kuna yadana tumbeka babalangi na National Minimum Standards for Aged Care Providers main tambe na itubutuba ya na rono ndolo katin kabitu itu sa taka tiko kina baka bimbi na tambana wa matintu ke rana tambana ni bengarabi na kana labeti na bengarabi bambimbi na kena redi talangani tiko talangani sona program ko ren bandita ko roto mai lambasa lo toka kaki nango isuba sor sando la ko listar lealo sa rando la ko na museum bereti ngo isuba ana moniti mengo sana kito na le songo patitiko batikir na bewakani na suba bowling club gona kena sa kito bakara takatinga na kuila ni bengarabi na kena tau ya butake sona program kabingan iti bera ni tamba matua benaka totoo tiko na ibang madal rong benaka tiko na itubutu ba bakaro tiki ko membalitir ninda bitan no tinga na buku ni bono era boya itu na bono mbeka era sala ki maro tiko kina maina na no mundo bandindiki ni retorungi ada bendo ulumbali kabuna non rel ki maro tiko na bitiko bagangu naka ratualesia rabelis-lisi rabing-karabina tambanango pamimbi begitu na tambanan pamatin itu era ranggarawa tambeng do na bikisi era lakuan nilo mai sakit ure na yalo matata mai kia ni lebesar nangon na ni sandong bole na bengarabi era sandong bi bakatiti na bekan yang bole ti kana non dangarabira ni bole ti ngobekan na on bulan ni bisinga baleta na tuba kini yang onra sena tuba kini bakasama sena bimbi saramantangan ni bengarabi ni rasa sa kana menra na kenra sarbaga silimi sando tani na ibakaraw sambim kana bengarabi saranga indong biling iti kuna beyokan iya kito reda ni lebo talangan ngono sando suli na ulumbale bir na beyokani sarawati rembeka
sabot sartombenga or to na matua na kena sangai me lenggarai na bulabinak ibonotani sangai rando mai tuk-tuk. So nongona rati ko sarangana biwakani ia tuale se ovetu na talanga ike ni weekend na se tigo binakango senda kokoa se tigo weekend na tenga ni tigo na yau na kokoa de rere binakatalanga mindando lia weekend na ngonango. So nangona ni vera tama kena tina ni se tu binakana bekaiso na yau na yalo na kokoa bakayang so nongona do tau e so na bosa e sangani virau endo yado na mabo ver na lubenda endo ngai nangona mendo ngai bisau kina na linga ni bingarabi sarambese no nangone na bingarabi malata ngona na mabuaya do ngono binakatalanga ni dando bakukota kana nonda semani bebe kanibale mendando bisorsoro nangona se ralalai kina nangone betani so nangona kitoreda na kisibango sianga tiko naota tiko talanga wer nangone ya sa sianga ni do be mai bingarabi Poso teo tele do talamanda na vingu lagala ka dimber ningi bakuri tali tiko na vital no en ngona bo ruta ki no ngona ni baki keli en Radio Fiji One do mo viti ke na FBC TV. Nonda ngona tiko ni baki keli en Radio Fiji One do mo viti ke na FBC TV. Andere binaka tele mo ni bakuri talamanda no mo ni talno may na bunon ndur sa may labotoki. Pinakaratu alisi kita una numande na matagali bebaru takibango embimbi sarabi kito me tukuna nga nandina ni bengarabi. Ni samboli sarati ko kalew na yalo ni bengarabi bat kena yaw ko sa may lebonango na indo may bisotariti ko kinamatin tu ya nakandi nango namatin tu ngan rebi kenda keda menta biturlinga takana na bengarabi ngo baleta o kenda ngo endo na singa dana yada bayani na nanraki ni bulaya sana politiko au be tukuna ngai ke ni roto na kenda da roto sabagan data ka ni nanguna mandangango ni roto meda kabana non roto bandindi kan pego roto na tamban ni wili ni banua sa roto bandita kan ni dio na pasyente na wili ni tamatera tingo non da banua era wili tiko merai tamba matua ya saat ko talenga na nonra kana buku ni na loma ni bai ni tulusang buna mbak membo na dio na pasyente ay sana tumbu sara mero sang buna pasyente okay la ni sana boleh sarati ko bali na bingarabi na tumbu ya sana boleh na weka endara ni ka me binaka kina na bingarabi na taro ya sayang saranga menda taka kinango ya na buna tu ya butaka kina na matini tu endo na matambosi rani maindambe reta talanga endo ni tubutua nangoda talanga na ministry ni marama kena sangai me bange takina nandro sa reta saratingo ako na kena mai reidi les taliti komanda na itubutu sako to mena rono ndolu katini ka ndua baletir na tamba matua kito sa sangat tinggo na kena bai labu takina tikina ya me na matini tu kito na butu ka talanga na bisoso na bana na biasana bitikina merani kito bandita kakina na kena boleh na bingarabi kena sasanga ni kena baka binakataki iyo kito reda talenga ratuale sini nimbibisar nando muy ramadanga na matua balati ni rasa di divoti mana dere sonangon ni da sini do katira sa kito reda talenga ni dona tuba tu na nandrendre sara menda lesu bai na valusi ngauna valusi labo ninda na sangani okatira tiko na nonda vivasaki ni vivator taki na garatualis naka na wali besar na ibo madala ni tekni sana mata tiga ni na italano indar mata toka na nonda ngongo boibi na nindor bital no tinga na nonda kau tigiri tiko na itambangasi ada baru ni tuku ni bimboli weekend enda se bulum binakatu na ngonongo ni dember ni kaya ada batal tingai ni na embaki ni mbula iya binakaratu ali sikitore dani tunale subanga na beka era mbula maikina na nondangasi
ka reda tiko koe na nonda reda ni na tambana ni Vengaravi Vakayalo ke na nonda dinata na nonda itavi sinibule tiko kina na kene iau kito reda ni vinaka menda baku kota kana nonda isema kina na nonda matabu wale na nonda itutu vakavanua vakalotu kito reda ni na tambana ke vesara na tambana vakavuli kito reda na embimbi menda tekevu ni sengone ninda sengone yanga menda kito matangago kito sa tuki tiko vera na matalotu tuki tiko vera to na tambana ni vuli orto saramandanga orto na tiko mai vera na ravingara vera to na ngoina lalai sara yang baki 5 yang baki 1 iya embole italitingo ana nonda sa enda kama sarababina kana na itau ni bosa ke na kainda bina katira mera dingoma mera kila mera ni bina kakina na bingara vivir na matua le nongonongo nda sa tiko na korba balangi sa rasanga tuni bakatilo na ngone sa rabirula kita ketiko sa rula kitiko irna itamba matua ni rasis sa rasanga bagani bina kata me bagalebu na rityo kona matanggali to babaya ande remenda duile subataletiko kena karongo na nonda bakaro teki kenda enam bulan ni kona ngona enam boleki na bulan ni sa tiko na itamba matua ya nonda baro teki kenda bakilabo na itubutua ya yang me sembudini mai na desengoni ngone sebuli mekina ndona ngone na kurbuli me ada besar na ngone salita kata kina na itubutua mbaka ya kito nanu mande bimbisar o ira talangana matu kito nanu mande nangunango yang amenda okatir na non rababuli bir na ngone na non rasulele sunana na karakila mere ni binaka kina na biti yemendona biti binaka na biti ni mataka na wali usara na ibo madal ndiri mina mina ndo tele madana vingu leka ni mberi ni giba kuri tali tunguna bital na ngono bo rutaki na ngona ni Vaki Kelly and Radio Fiji 1 do biti kena FBC TV. Nandang tiko ni Vaki Kelly and Radio Fiji 1 do biti kena FBC TV may nanda bulang iti ko dilitiana bali ng buli bali sila si may natambana nimbula raramba sana to sarti ko nabital no nonong nungo ania tukun talting nabi kambaleta na nabi sursurovi keren ni bi bukan digital mantena eno numuni tukutuku pinakaratwali si kito na naman de ray sayang asar me kito tukune kena nandina ni Vengaravi kito at kuna taumanda balata ni kito bakan dinata ti kuna atikinan ko when bibarota ki mati nito kito natolo na bibarota kiya sa rota ti kunin donan raw wasanga bulu era may lewena ti kuna Vengaravi rati ko erna tamatatak rati ngubuchi kuna Vengaravi kito reda ni ile usarangana kisingo erati ko na bewakan sarati ko rto nangone koya kito nanu mande rebina kami kito biturni nga tanga na Vengaravi ngo batkir na be tampanan nilo turati ko kito be duru masarangaya ni nonra may dingu na Vengaravi ngo baleta ni nimbimbi sarati ko kito nanu matalanga ni sayang amendo wasi bakati tumbu talanga natingin ko so namo na kito reda ni derere binaka ni may tiko endo na singa tambu nonra ya sayang talanga me buno taki nakandina kito nanu mantel evita na mbak saut sa kito minta be batikir na liuliu ni be mataluto ran tambe toka na onta bano lamani babiti may wasi tiko kinabero to na ulu ni bano etiko ya isang ni takata raw ni nabayang baki talaga na nonda mga matuti kiyan kito rita talaga kito ni sayang ami kito taka batikira na sanga ni bagadawa na kena bahilaw takin binsati ko raw na bibarot takiyon ko nakarato naka na wali usara na ibang madal ndola to mandanga na telefon kaya baka iti ko na bagataro na buku ni ulutang na bitang lo toki na nonda ngonongo
Roni kei taro toko mena nambari telefona tolu, rorua seiva dio nandrau, kei na vitu tolu rua dio seiva ndua, mai nonda bulang itiko, ndi litiana mbalei na mbuli, iwali silesi, mai na tambana, ni mbula raramba. Wingarabi, seba orungi na ministeri ni mbula raramba, marama ngwane, kei na voluti, ni mbula ndrabu. Dona singa bimbi na imateni singa ni okotov. Ndawa na matiki nango, na singa erabono mikina na itambangasi ena nonda burubura. Siya na International Day of Older Persons. Kero ni domandangan itutuku birno ikandaron dobo to menonondang unungo. Nabali uratu ele siya vikandangan na vekani na singa go salo kuda na matabos lebi ni burubura. Me dona singa enda na numira kina na itamba matua. Mabimbi ni rasa ramai dau na sarasolio tino non rata ukina bivanua sanga walangani obiti be ya sai burubura rasole butanga na singa ni kua sanga iti ko sona kau na be yambaki na kiana sanga me bambulumbula tikitinga na nonda kawiti kiriti ko na matua ratango makiriti ko non rati ko bulumbula kawa kakina na program kabingan itikina rambula na itamba matua na itubutu wango itu taka kina na ministry ni marama kina sangai me ba ngia buta kina rabu kita reda ni ratuti ko may lambasa lutoka suba sa sangai talitunga me kito wagang bulong-bula taka na tingin ngo na bi na sona biti ko kime misabi tal nobat me rani bang bulbula tiki kina na nanda bingkaram gobyerno ni tamba matua bambimbi na non rantu wakati tiko itu reta talanga ni libunang una yang talanga mendando reta talanga na non ra mayo kati tiko na matua na non ra kata hindi na so sa ratu ngani rasa sa hotimbe kana non ra ngona ni bingkaram na ni masang bulkalima sa ko sa ratu nga yele bi resera kokotung se kokotung ana non rabe mayo katir na nonda sasanga ni bibator da kitaki o rawati kinakwila ana nonda do katir Naka na wali besar ni pemadala na berita lebu na tolu ruru sei badion rau ki na bitu tolu rua dio sei bandua ke bagai tiu na bota taru na buku ni ulutanga enda vital no tokina na nonda ngonongo na nonda bambimbi tunga na vital no na nonda ngonongo na bika embolitir na itambangkas se na mbaki ni mbula da besar sa laki adobo ndendo na mendendo wakati iritinga na buku ni kana bota tilawata kita bika anda pokoknya dore bali sen bingkar rebiraram se boibi na walio kiti ko telefon itu ni nabia bakure tunga kina na vital no ena nonda ngonongo pinakaratuale se ndonito program mungo suba kito sabande takati ko na singa moniti ke bakae etiko eso era toko na bakale una tambana ni bengara bengo biarne tamba matua ena tuti ko na program ena tabu dito ko na tinakalo ko na suba bowling club ani sureti to kakina kito ubi sureti talito nga biarne tamba matua reti ko na bibaru taki biarna matua suba ndoti nga ukilani be roti ko se tolna ua ya tiki nini to solebuta katiko na singa ya wana matini tu endi na ni solebuta kina matini singa be rana matua sana International Day of Older Persons sa reta na matini tu ni ndere rebi na kamento na mada ya taka chikina na matini tu abati kerto na nito bitambana ina be sebiti na kana sa inga me bakang bulbula tikina ngo may nakabitu may na matay kina kabitu ni singa ni bulo ko orto daka sole betali tunga may lambasa bakaki na may lutok sa tigo na itubutu benang karabi na lomanindo na madoya ena lomani bitani singa ndon binaka ona nitu bibarota ki may lambasa ngo orto sarangana bibarota ki ni bingara bibirna itampa matoko sa tuniti ko ay tati ko na non rato na may ready rati kung baka na biwakani rama may bisi ko na bingi tambana ni bingarabi ko uso tiyaw telip ndiri bina binan dua telamanta na ringo lekalak nimberi na gaiba da bariti ko na vital no en ang ono boro taki nandang ona ni Baki Kelly en Radio Fiji 1 domoy biti ki na FBC TV
nondanga no tiko ni vakikele na radio Fiji One do miviti wote tiko ni wasiwasi ni nonda avital no ena ngona boro tiko ngo ndere bina moni na bakuri tal mandon moni pamala ena karatuale si na nito sasangangani bakambulumbula taki na nito ikau na nonda babena kata na nonda bingaraver ni tapamatua na nito bingaravingo isu basati ko na programo endabo tiko na kena main dolanga na subo bowling club kaki na vida tiko na tiko sa ratu luku da nona bailisilis merto bisi ko yani kena merto lewas ya talanga kina nandina nito bengarabi kena sangai menda biturlinga takana bengarabi ngo ratu tiko talanga melambasa nabi baru taking ngaya ni bengarabi kitu si sianga ni kitu undo na kena reda talea ni sona irai ni bengarabi e baka wada kina na nonda wai utaka sakitu wanga takirtu tinga na tampani ni bengarabi ngo mere ni tu takatanga ba wala ka batikir na bitikitiko kitu sa vivo saki uti toka kina na kena libambul bulat kina tikina ngo nakaratu alis na kaya ni tubutubu ni lomanindo na madao matay ni singa ni Oktoba merda ni naika ka bitu ni sing na itugutunga ni bimboli bir na kandaran do batok menononda ngonongo ena nonda revir na itambangasi nakaratu alis ito mandao ando don meu setu kuna iliu au baka binu nakatekir na matua vamimbio ira na nonda matua seratiko ena nonda vi matabu wale ena vi bononi bengaravi vavinu nakatekir na nonda dau na nonda bosota baka no ira na matua ira saliu yan malatani dareda na o viti mai bango na kene rera imbaletir na nonda matua kene karuanga na nonda bulira tiko na bengaravi tiko na nonda bevale vinu nakatikitiko na nonda bengaravi kena na neto kera nga menda viturlinga takana bengaravi ngo merenindo talangana singa na ibakaraunga ni benga na roka ni bengaravi ena bakarau tiki talebikenda kompeka ya na ikau ni bakambulum-bulat tiki ni tiki nangko non tata tiko batika na matin itu sana takabati ko na nona itaw sangga itiko weekend ay andun to asara na kena sangay ngame kito takabanan nito sasangan ni program ni bambulum-bulat tiki nangko sangga itiko kenda ay andun to nakarato Benak, dentro baka na buna dori do sabuan din takatiki na ibugalisilesi na bolem-bolem itiko na bukun non ranggaras sa laking karabiti ko na itambangkas na itiko ni biboro tagi si bibi. Di na sara kito reta talanga ni embole kito talanga na nito tuki na bikatumba ni wira na maing karabitok na nito wikilay takatalenga na bingarabi sa koto kena sangay me kito dingo batalenga eso na kaya ulumbala tikitiko ni senga ni biso taritiko kena bingarabi ndo na takatalibu ya yau kilake baka tiko na kena yalo baka yau tikitalitunga okila na bakararotanga na nonda sasanga kina ndo na bingarabi binaka Bobi na non rasa tiko na itambangasi na itiko baru taki mbuso na besiko may biro na weka se ortusar ngay bali na bukuni besiko se bobi na mundo rey na ibalisilis binaka rituales erando may besiko na bewekani ranile vida toka ya kito boleh ratalitungan na nonda bengarabi ni bimbi talenga na roka ni bengarabi kito bakaretak arani tiko nayalo merto may bisiko ni tau ni wasa sa tiko talenga o ira kito babinu binaka bir na bitamba na bang bisnisi erando may soliloloma erando may kawite kira tiko na non roka tiko na itamba matua sa tiko talenga na bibarutak ya na bengarabi ni na ni memirongodi ramandanga na matua sa tiko na non ra bebula randambe radau talenga kina sangay me babi nakatakis na bingarabi mandanga ilo manibale
radau chuki. Waive ke so vira na itamangasi er sando may suka listala non ritikutik na kena riviting na vingarabi ni sa rivi sa umbakan na ito ni Ray Maybal. Taro binakanguri sa lebida sa kitu wakandinata ya ko ngaya ko kitu tukuni juga ratualisi na nito itabio kitu na lingani vingarabi me kitu waka binakataka na nito isema batikira bimbi sara kina roka ni vingarabi mera kulis sera le vito manitale kina vingarabi ya nanomito manda viruro vir nanon tagase Benak. Kaya rin doon tumandangan ito ni Besurit yan singin kaya na ba nimiti ko na nonrananoy mina itambangkas ya burbur ay ni matani singin yung ko to binaka kaya nati ko suba ni rani raumay na programo na tini na singa moniti kito Besurit raramatu ni may reda ni bakandinata ni may pangmaruti kira talaga na itamba mato. Waray ni tuko ni menda kawilabo may nanondan tambe mandanga dawa romodir ni rawasya na karakila ka embimbi vera ya sando ng bulale bira o Besurit talito nga vera na ati ko may luto ka kira rin wala ni na golden age home na tambua ralay romandanga ni na lamanin bay ni matay kinabito ni singa andi rai binakaya bakaki na nito no ni bengara may bambasinga na golden age home lampas bonggiti kanda tiko pinawali naka may dabutungan na bitang nanondangan ngo nabibuan dito kita libir na kanda ndo pa to may ninda wana matutungayan kaya na ba no limiti ko siya na madaw ni kaya na ba no limiti ko na nondra na numiti ko na itambangkas nonda pa no nawali ratuale si kito nanuman de kito tokarotang nga nanito baka binibinaka kaya nanito kireta lang nga nanuman ni bebe kaya naliw ni Banua kaya baka nira ni bondo bisi ko yan ni na Banua ni Bengarabing go se uy rasaraman nga rati ko nanandalo manibali nananda kawite ki rati ko na munda uy natukanda nanondan do baka rangodira tumanda nanondan do baka yalo binakatakira merarani rawasya kina nabi kabi nakararani wasya kikenda nangona serati ko kina bata kikenda binabali binaka nabali usar ndababi binakati wale bube diliti ana bali nambuli ibali silisi may natambani bulararam may nondabuli ito ka nangona barutaki na nondangona ni bakikili na Radio Fiji 1 domoybiti kina FBC TV sana dapat alitingaki na nondangona ni bital no me adaba na nonda iwasi ngona katraba ni kalungat sa atiko